megalayapost.news. Don't have license, he don't have number plate, but still he is challenging police. I will not see your license now. Give me that original one. Give me that original one in your hand, not this one. The original one in your hand. I will not accept you. You are talking too much. Go and take from home, but you have Tinggal mobile itu, dia hampir siap ini, hampir ini. Oh, yang siap apa pikiran lagi? Nak hampir yang besar hampir ini, tahu besar. Nim kang ni tinggal itu one fifty, dia kayak itu nak keling, nampak keling license di bawah ya katanya. Ini cek dia ke license. Saya ketemu dia kali kamu. Ini banyak sabar lagi, yang ini Mending sah. Tapi ini. Kalau punya, kalau dia ini jadi paling besar ya government. Kalau dia ini belum begitu. Kaseng jongkinongnya auto rickshaw kamai kathan nongpo kablatip kum kanongpo region Auto Owners and Drivers Association nongpo unit ringkat bagi pelit penyait kali kathanat nongpo mentangsi gelap pelong ya kejing telasi ya kali kamai auto rickshaw hadin ke jingmi jengki babon ke jing ujor pesha ya kinongnya auto rickshaw kathan habakren cikilap thai kbor uba Eflingdo president jongke NRAODA ulong manakalyang jongkanongpo unit kala angnut la kumba khatsau khatsan snem bakinong yalam jong kisang kimi kitsim khia banwanra ya ka bahakamiat jong kinongnya kali auto kamai kathan bar ke jing singa ni pat ba nong le nangwan hendai ke basongsi kalong bagitei kinong yalam ka sengkimi ki yo thia panban claim le hadu kini kisingi Ani Lakshmi nanti lag babun pun terlegi senam ba kinong yalam hapo jong ka central body kinsim ya ka senjam ban pen bha ya kakam kabedi jong kiseng jong kinongnya atau hapo jong kanong po region ni bar kawai hendai siam ba nagliang jong ki noilam jong kanong po central body yo thia lengai kumta banle ya kan kam tang na kalian jong kanong po ini tinggi kala ban bo shun ya nora de ban like na kata ni hab ban sim ya senjam ban ni lang ban kam police department lang ba ka traffic branch uba Eflingdo ulai thu baki jing ujor ki babun kinong yalam jong kanong po unit kilayo nang kipai ba nong le nangwan persha ya kinongnya kali kamai auto rickshaw kade halor ke jingnya klem akor ke jingnya kali ringkat ke jingsho khawyang kinongnya ki badi drugs ki banya claim ke license ki babyang ki bedang ke kerta bat pentip baki danru wat kinongnya kali ki ba dangti wat ka kamra abor shushu la yathu ru ba ke jingle jong ka seng ya kani ke benta ringkat ki bor penyai kali ka thanat nongpo kamdai satya brahmandra ya ke jingnya sneu ni ke jingnya shun para nongnya kali kamai auto rickshaw hendai banwara ya ke jingshong singai na ke benta jong ki pai ba nong le nangwan baru bandan ke jingnya dei ke bayajan para nongnya kali kamai ngile ya kene kakam naglian ni ka nong po ini hadin bangilyo ya ka complain ka babon nakaliang jong ki pai pa kinong le nangwan ki badai ha ka temri boy bi jingi hapo jong kene ka nong po area ke jongi ki ngiyo ya ka complain ha ka babon habri bat ki driver auto ke jongi namar ba bunsin ngilap bat ngisyam baki driver auto jengi hagapor bagi kamai ya ki auto ki don ki passenger ki ba complain ki ang baki ki labo aj nangta ki keren ro ikitin ki baklema kor kabamut baki ya ki on discipline nangta ngiyos ngeuro baki don ki driver auto jengi ki ba ki badi drug bat ki don ro hagi benai ki bladep dan goborom ni haban itu ya ki insya kemat ki press baki media bagi dan ro ki driver atau ini ki balik ki kampung ka kidnapping kamta niyo ya kena complain te dag boborom hari kisah kamte ka benta jongi ka nopo ini persim ya kena senjam kate ka central body jong ka auto bade banle ya kena benta henry lakhat sau santli kisnam naklian jong ka central body ka yo thia lengai kumta ka long ke bawa lerang kumta naklian ki ka nopo ini ni haban sim ya kena senjam ban ya cuman nak benta om ban persneu ya ki para driver ki jongi lane kemjuro ya ki nolek kinawan henry banwan ra ya ka jing ya sultanat banwan ra ya ki jing banwan ra ya ka jing ya satu jemut ka jing singan ya kale kawan apa den jong kinongnya auto kemjuro buat ki passenger ki jongi
tang nagaliang jongi ka unit ngisim ya kene ka senjam ban pasat lang siya ki try jongki auto bat kumjur ya ki para drivers di jongi haba ngisutu bamta haba ngilektrei kita ngi haban penbiang ya kitiar na laying na lasem ladang ngilektrei sia gelengka ki bisa ide ban penbiang ya mokiu bat kawai bat kum ta terter kumjur hadu banginya ya ki kali ide ban penbiang ya ki license ki jongi kumjur kai ka message ke bagian man ai sia ki try jongki auto lane ki driver kumjur haba ngisim ya kene ka senjam ban kamai lane banya ki kali jungi la kilong ki auto ki ba ki local taxi semua bat kum ta terter idon kam ban penbiang ya ki license ki jongi idon ban kentu ya ki try jong ki auto ki badon hapo jong kan hapo region jongi hibar ke we haba ki don ya ki auto la dei banyak ki bahing asem la kilong ki kon ki jongi ne ki ai ki drivers ki jongi ya kata compare ni pediang ya kata gangba gajing kerpat na kilong jungi kanok po unit ikerpat ya ki try jom gitu bikin sobaban ai ki driver ki ba lahe larang ba lane kan kenai apus ne mereka compare ni piang tang ba ki de banlong ki baladon ki license na kaliang usap inspector JK Power jeng pulit penyai kali ke thana nongpo ulong bagajing pelong ya kene gejing telasi ya ki kali kamai auto rickshaw kedai kum shibanta ban pensyai pajba halal gejing dan kam ban bot iki kendon jang sarkar kamtam bandon ni license bagi kot kislagi babiang ha banyak ya ki kali uteu he pulit ula pentip ru bah kene gejing telasi na kaliang ki bor pulit kilalap ya shibun ngot kinong nya kali kamai auto rickshaw ki bamdan setia ya ki kot kislagi babiang bat ya kini ladan kuna mardor bakan thup ya kinong nya kali archaka ki bamdeng ya gejing dakhli lani helmet nile ya awareness program kom checking hang ni po no po na battery junction namar ba ngila checking ni ko auto barok khai nang ba bun na pring gini kim don license te mus na pring jengki badai ki pekin sino pendong kim tip ba don license nya la nya e kalong ka danger kalong ka jingma ya kari pa ka pendong jingi hamtam la rejia kan ko accident ti below 18 years kidon banyak mentak sing ngila check ba ngila chibun ya kido ki bamdan ngila fine ya compounding yaki nang banyak slip ngila ai ki kenang ba kalong reminder yaki bakinang ni cemat kim note chu banyak kuma teng apa ngila pubun ki case ki accident case ngila pa kim don license ba kaweru be on the age kim don license tenta karau ka jing na ka jing ong jonga che pai ba speed media ta ki ba bakin tip ba nang ni chemat ngile checking bin man ka pot banga kentu ki bri ki driver ki banyak kariru ngoba banyera banyele ya ka driver registration yiladi apo DTO ngim ong AAP nama kali kawan ngim usia kali kawan jongpi ngim interfere kali kawan jongpi henry kari papidan ke ID papidan ke license tengi kimene henry na bari criminal license ke government kam sya bacunya keluar hamtam ni ke furlen apapun kecinya pai tadi di helmet kim dan helmet nang ta onala jiaba accident kapai ke kli ke meno benlut kli pa ba pli hayeng kila sem jenjar ke nomor petiket bagi kun jengi tam ta andre la dikle police kalong ba ogi police tam ta andre nak bata jing bah jongki pai ba kinongnya pai kinongnya auto nang mi ni jenjar le wi le na ta jongki nama pin like na ngetiap pagi bun beli kino kendong ki beduk ba pemdon kini tin nakau ki kwa ba pin nam don kamban ICU hospital kana ba kalong safe yadi ba pin pong helmet tang nak kadau ni le penjenjar yadi nang ba nang ni smart kalong ka kubor ki we ki tampan ki we please won tang Meghalaya Post.news